imani hosinkulu yabatsonga ka territory le South Africa? Then I will answer you on that one. No, now hosinkulu yabatsonga ka territory le South Africa inkavele nkani muni n'wamanuna. Khale loko abangafiki va ku ri xixenge imiyini iku hani Mtsonga no abata ku hosi ya wena imani iku hayi hosi ya mela ni nga tekiwa kona tekiwe ka Soshangana, then they start describing you as Soshangana. So the word Shangan started becoming part of the Tsonga people in 1856 loko Williams asungula ku xava Vatsonga aba hisha ka Transvaal industrial area na le Natal. Isitungwa I ririmi leri mi nge isiZulu namuntlha. Actually that language is a dialect ya Isitungwa kumbe leswi vulavulaka hi va ka Khumalo hala Zimbabwe. That is the original Zulu dialect. Le baba le Zimbabwe bo ba vulavula ka xiZulu xa original. Ngizokuthaya wena. That is the original Zulu dialect. Le Ishangani Gang. La ihlela hinkwaswo leswi rhumerisaka Gaza. Vumene. Vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo. Hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani Gang. Shangi. No, hi rhandza ku va hi xeweta valandzeri va hina va Shangani Gang eka siku ra namuntlha, siku ra kahle ku bana swimoyana ku phyuphyile. Swa tikomba ku ri xi kona xi nga kona. But xo sungula xikulukumba lexi hi lava ku rhanga hi xona I timhaka ta ku hi khensa ku va hi votele swinene hi vuye na award. A ni swi tivi ku manga fika sa award leyi a yi ri kona la tafuleni lawa. Award leyi a yi ri kona liya. So hi vuye na award i podcast yo sungula ya Xitsonga ya ku wina award hi tinyungubyisa swinene. Swa tikomba ku ri ntirho wa hina hi wa ti-chance wu na order wu na quality na vanhu va hi rhandza hi kombela ku ri mi nyika rhandzu leriwani ku ya emahlweni mi hi seketela mi nga hi tshiki lawani ha lava to tala ti-award ta ku ya emahlweni. Mara xa vumbirhi Shangani Gang yi le ku endleni ka ti-headlines lamkhulu. A ni swi tivi kumbexani mi hlaya headline yin'wana kwalani ka phone. Mara hina gaweni ri nga kona. DJ a ngo va DJ ntsena mixa swilo ene plus anga biti hanje lexi ni tsakisaka da swa kota ku heta na degree leyi nga na yona. So a vuyisa gaweni aka rhangani khense swinene. Mara xin'wanyana futhi mara leyiwani ndzi ta lava na ngo mi hlavelela because na yi vona nga ku leya gaweni ma yi chava a hi honorary leya I gaweni a ngo ri dontela mfuta heta. But ku na yin'wanyani ya mucato lowu dye vanhu vo tala ngopfu. Xikimi xi dye vanhu vo tala ngopfu ka mucato lowu. Ni swi vonile na n'wina principal a mi nga ri kona ka list ya vanhu lava a va invite-wile. Mara hi rhandza ku va hi congratulate Gaza Bosha ku va a teke xitepe xin'wana xikulukumba xa kahle swinene xa ku kula evuton'wini. A ya lovola a heta ku lovola a endla mucato wun'wana wa xiyimo xin'wana xa le henhla swinene. Vanhu a va sasekile na lava va tsandzeka ku hlamba siku leriya a va boheka ku hlamba va tlhela va mechisiwa hi nkani because apparently veri loko u nga mbalangi yona family ya haya u nga ta nghena gate-ini. Hina ni ta languta ngopfu katsongo la ka mucato wa Gaza Bosha hikuva hi wona wa swin'wana leswi swi nga endla mahungu kambe hi ri na ku tsakela na ku vuyisa sagwadi lama ma nga kumeka na tidyondzo leti vafowethu va nga kota ku va va ti fikelela. Eka mucato lowa wa Gaza Bosha hina hi swi voni ka social media. Vona swo tala mara a ku ri na timhaka ta ku na nsati wa Yesu a ku ri timhaka ta ku ri vanhu a vele koteni ka ku twisisa ku ri munhu wa kona I mani na ku tsundzuka ku nga va ka swi tsundzuka ku a ku ri na miza un'wana va ku n'wanuna a nga tiviwi se na luya n'wansati a nga tiviwi. Se loko u n'wi vona minkarhi yin'wana a wu kuma u langutihala mara ni na ku tshemba kumbexana sweswi a nga va a humele rivaleni ha vuyisa mati Gaza Bosha hi na ku tshemba leswaku president va hina va vavanuna va ta va mi hlamuserini leswaku mi fanele mi endla yini va vulavula ngopfu timhaka ta ku fanele ku tirhisiwa njhani timhaka ta tinhundzu kambe hambiswiritano hi rhandza ku va hi
cancer xikarhani lexi hi nga nyikiwa xona ku va hi vulavula hi ndzhaka hi ririmi hi vulavula hi vutomi bya Vatsonga laha hi nga ta tlhela namuntlha hi languta na vuhosi bya Vatsonga ni na ku tshemba leswaku ku ve na hoyi endzhaku ka loko ku ri ni ku te damba vakhegulu laha a ta fika a vulavula se namuntlha hi na un'wana loyi a nga ta va a karhi a vulavula hi mhaka yo fana na leyo se ku a nga endli controversy na yena a ku na controversy ya nchumu hi ta tshama kha hi va teka vanhu hi ku hambanahambana hi ku ya hi swiyimo swa vona swo hambanahambana hi ku ya hi vutivi lebyi va nga na byona a ni nge zi ni vula leswaku i mani ni ta va nyiketa nkarhi ku va ti tivisa hi voxe muyeni wa hina ha mi xeweta na ku mi amukela eka Hlangani Gang podcast ya matimba leyi nga ku tekeni ka vanhu hinkwavo va Vatsonga hina hi nga ha pfumeleliwa na ku vula ku vanhu va ka Gaza mara ha swi tiva ku n'wina mi swi lavi sweswo kambe hi na ku tshemba leswaku mi ta va mi karhi mi nyika vanhu maendlelo ya swilo ku va fanele va swi twisisa njhani swilo leswi hi n'wina hi nga tshembela ka n'wina tanihi vanhu lava va nga khoma ririmi ra Xitsonga ku ri mi kota ku va mi basisa vanhu vo hambanahambana se ni ta mi nyiketa nkarhi lowu ku ri mi kota ku ti tivisa na cancer i Shenge mina ni Ntsako ne xivongo ni wa ka Xivambo ni ntukulu wa ka Maxinji ka Bode a vuhosini bya ka Bode mani baba ntukulu wa ka Hlungwana a vuhosini bya ka Mshana mana vo a va ntukulu wa ka Mathebula a vuhosini bya ka Xakufa so I know lata nika in a nutshell ku komba ku kuna ngati ya vuhosi i royal blood ende le ka Xivambo ku na vuhosi so ni president ya nhlangano lowu va vitanaka ku i Vatsonga Machangani Forum and a founder nhlangano lowa wu sungule hikokwalaho ka mintlhontlho leyi vanhu va ka hina va hlanganaka na yona ngopfungopfu exifundeni nkulu xa Limpopo laha ku nga na ku va vanhu va ka hina va languseriwa hansi ni ku va vatsoniwa vukorhokeri hi mfumo ku humelela leswi hi xilungu nga swi vitana ku na systematic tribalism so ku va vanhu va ka hina va tsan'wiwa a va ha yi tsan'wi va vula leswaku u lichangani kumbe i ligwaba va hi tsan'wa hikuva va hi tsona ti-opportunity hikuva va tirhisa system hi swin'wana leswi swi nga endla ku hi hlangana hi forma e forum ku hi kota ku va na rito eka timhaka ta ku fana na teto hikuva loko rixaka ri nga hlangani ri kota ku va ri vulavula swi olova swinene ku valala na vanyayi eka n'wina tanihi rixaka va kota ku mi nghena hi le xikarhi ni ku va va mi kandziyela so hi swin'wana swi nga endla ku ni endla forum leya ni na qualification ya nawu leswi va swi vitanaka LLB hi xilungu ni tlhela ni va na qualification ya swa journalism ni practice nyana swintsongo as a journalist a vuton'wini bya mina so ni prefera ku tivitana ku I'm a historian because matimunyana ya rixaka ra vanhu va ka hina na tsongola swintsongo na swi kota ku vulavula hi swona so ni ngo vula ku hi ku komisa hi leswi mina tivisaka hi swona swi nga endleka un'wanyana munhu a ri na leswi a swi tivaka mina hi swona hikuva na noyi a nga tivi leswaku i noyi i tiva hi vanhu swi nga endleka miloya mi tshami kwalani Shenge hi ku ya hi vanhu mara n'win'wini wa swona mi nga swi tivi mara nga ku mi tlule swa vutsarinyana na tsala that's why ni vula leswa swa journalism a ni la ta ringeta ku kombisa ku na tsala na swi kotanyana ku tsala na album yi kona music ni tlange khale ena ni nga tlangeli mali a ni tlangela ku twa ku nandzika se a hi teke leswa swa music swi fana na ku tsweta vusiwana loko i la ta swi teka u swi commercializer especially ka vanhu va rixaka ra ka hina ku hava market eka rixaka ra ka hina
se eka ku ri la foni ya kwala ntirhweni se eka vuhosi yes bya Vatsonga n'wina mi vulavula hi ku ri mi Vatsonga forum and lexi endlaku mi vulavula hi ku va mi Vatsonga forum mi vulavula hi swona hi mhaka ya ku ri mi ri n'wina mi yimela Vatsonga kasi ku na Vatsonga ku na Machangana Vatsonga Machangana a va vitaniwa tanihi nchumu wun'we se a hi ta kombela leswaku mi hi tlhatlhela katsongo hi timhaka ta ku ri loko hi vulavula hi Vatsonga hi vulavula hi yini loko hi vulavula hi Machangana hi va hi karhi hi vulavula hi yini hi ta yi teka kusuka mo hi swilunghisa ne Yeah. hi dyondzisa vanhu va ka hina i Machangani i subgroup kumbe i nyimbana exikarhi ka rixaka ra Vatsonga ku fana ni va ka Valoyi va nga nyimbana exikarhi ka rixaka ra Vatsonga ku fana na van'wanati va nga nyimbana exikarhi ka rixaka ra Vatsonga so Machangana i nyimbana leyitsongo leyi nga nghena endzhaku exikarhi ka rixaka ra Vatsonga kambe ke rixaka ra Vatsonga i rixaka ra vumbirhi ra ku tshama ka ndhawu leyi nga ta ku hi le dzongeni wa Afrika leswi hi xilungu va nga ta ku i Southern Africa endzhaku ka rixaka ra Makhoyi na Nama rixaka ra vumbirhi ku ri fika ri tshama laha i Vatsonga Vatsonga va traceiwa kumbe yi basise nyana loko mu ku laha hi va kha hi vulavula hi Afrika-Dzonga adzongeni wa Afrika ku katsa na South Africa leswi hi nge South Africa yeah ku nga si fika tinxaka letin'wana yeah now loko Vatsonga va tshama laha loko hi trace back timintsu ta Vatsonga loko va ri laha a ku ri na loyi va n'wi vitanaka ku he's a Muslim explorer kumbe Islamic explorer Musa bin Mbeki vito ra yena va ri tekini va thavi tiko hi rona namuntlha tiko leri va ri i Mozambique tiko ra Mozambique ri suka ka misa loyi va nge i Musa bin Mbeki that's why Mozambique a north kumbe a n'walungu wa Mozambique ku na university leyi va nge i Musa bin Mbeki University yeah so university leyi yi thyiwe vito endzhaku ka Musa bin Mbeki so Musa bin Mbeki a ku ri an explorer so around 1100 Musa bin Mbeki wrote kumbe u tsarini hi rixaka ra Vatsonga a tsala hi leswi Vatsonga a va endla swona kusukela hi 200 AD va karhi va bindzurisa kumbe leswi hi nga swi vitanaka ku i trading na ma-Arab va karhi va trade na ma-India ku nga si na fika valungu ni vulavula hi vutsari bya Musa bin Mbeki lebyi mi nga byi kumaka aka University ya Eduardo Mondlane University a Mozambique mi nga byi kuma vutsari bya Musa bin Mbeki a university leyi ni yi vulaka ni nge i Musa bin Mbeki University a Mozambique yeah so i swilo leswi swi nga recorded it's a recorded information leyi nga kona loko Musa bin Mbeki a tsala hi Vatsonga a kombisa laha va suka kona va tshama kona kusukela what namuntlha hi nge i KwaZulu Natal a St Lucia ku ya fika a Vilankulu a Mozambique kumbe laha hi nge vitana ku hi le Nyembani namuntlha so rixaka ra Vatsonga i khale ri ndhawu leyi a va fikangi tolo Vatsonga now Musa bin Mbeki went further kumbe iye mahlweni a tsala hi the first kumbe kingdom kumbe vuhosinkulu byo sungula lebyi nga va recorded bya Vatsonga ku nga vuhosi bya hosi Nyaka so that's why loko mi ya Mozambique va mi teka va ku va mi yisa a Nyaka Island kumbe a island ya ka Nyaka se vuhosi bya ka Nyaka a byi ri la namuntlha hi nge hi le Manguzi a KwaZulu Natal so hosi Nyaka a fuma lahaya loko a fumini hosi Nyaka a ri na vana vanharhu hosi Nyaka n'wana wa yena wo sungula wa hosi Nyaka i Xioki loyi namuntlha mi nge i Chauke Chauke ri suka ka viti Xioki hi Xihlengwe so hina hi nga riki Vahlengwe because Xihlengwe is a Tsonga dialect kumbe leswi namuntlha va nge i Xitshwa Xitshwa i dialect kumbe ndzimana ya Xihlengwe so hi Xihlengwe va ta ku i Xioki so hina va Mbuyangwani a hi vulavula Xin'walungu kumbe a hi vulavula Xibila hi nga swi twi kahle hi ku va ri Chauke
kasi i xioki xa ndzilo. So n'wana wo sungula wa hosi Nyaka i xioki. N'wana wa vumbirhi i Mashavani kumbe loyi hi nga ta ku i Chabalala kumbe Mbombi. So Chabalala hi leswi Mbombi kumbe Mashavani a yila swona, a yila mhunti leyi vitaniwaka Chabalala se va ku i Chabalala. So n'wana wa vunharhu wa hosi Nyaka i Nyambose loyi a nga tswala Mthethwa a tswala na Ndosi. Se loko mi langutise vanhu lava mi nge i va ka Qele va Ndosi i vana, Ndosi i n'wana Nyambose, Nyambose i n'wana Nyaka. I n'wana wa vunharhu i Vatsonga. Now loko hosi Nyaka a lova vana va yehe vanharhu va lwa va lwela xitulu ku fana na leswi nga humelela ka Soshangani loko a lova Mzila na Mawuluwewe va lwela xitulu xa Bavo. Swi humelerini ka this kingdom kumbe ka vuhosinkulu lebyi. Hi laha va nga avana, xioki a teka vana va yehe a huma hi bya Mutshwa a ti establisha ka leswi namuntlha hi swi vitanaka hi le Nhlengweni ku nga ndhawu liya ya va xikwalakwala ku ya fika Zimbabwe, xikwalakwala xa le Mozambique, xikwalakwala xa le Zimbabwe ku ya fika eNyembani. Hikuva tinyimba ta ka vanhu va ka Chauke i timbirhi. Ku na nyimba ya ka Madzivi, ku na nyimba ya ka Xigombe. So va ka Madzivi a Mozambique va tale hala Nyembani, kasi va ka Xigombe va tale hala ka xikwalakwala ku ya fika eZimbabwe. So there are two. Vana va xioki va fike va va vambirhi ku huma tiyindlu leti mbirhi leti. Ya ka Madzivi, va ka Madzivi lava mi nge va ka Mbendana va ka Xithlangu. Hala ku wela ku va Dr. Thomas Chauke. I nyimba leyin'wana liya ya ka Chauke. Now va ti establisha hala. Mashavani a landzela na yehe. A fika a ti establisha ka ndhawu leyi va nge hi le ka Mbombi a Mozambique. A landzela buti wa yehe. Kasi Mthethwa kumbe Nyambose i fike a sala laya. That's why timintsu ta yehe ta ku tala ti talele hala mi nge hi le KwaZulu Natal namuntlha. Ku nga va ka Qele na lava va ka Mthethwa na lava ka Mthembu na lava namuntlha mi nge i va ka Tembe kumbe va Themba lava nga sala a KwaZulu Natal. Se i Vatsonga vanhu lava hinkwavo. Ni vulavula hi Vatsonga sweswi. Ni vulavula hi Vatsonga sweswi. In reality handle ka leswi swi nga aka hi valungu endzhaku ka Shaka Zulu, almost 40% ya vanhu lava hanyaka KwaZulu Natal i Vatsonga, or what you call Amatonga. That's why Mazulu loko va Zulu loko va na Vangoni loko va ku va khongela xinkwembu wa vona va ri i Thonga. Leswaku loko se a ku fikelele makumu swa ku ela ku vulavula na mikwembu ya yena loko a dzikile. Hikuva mikwembu ya vona i mikwembu ya Vatsonga. So kokwani Madzweni maybe ku nghena nyana non'wini hi mi tlherisela nyana ndhaku because hi lava ku mi basisa ku swi te njhani sweswiwani a KwaZulu Natal se ku ri na vuhosi byin'wanyana lebyi u nga ku byona kingship leyi tekeriwaka ngopfu enhlokweni na Afrika-Dzonga ku ve i Matsonga va nga rhanga va fika va tshama ndhawini liya ku nga va ku ri ku loko se va hangalakini lava vambirhi ku sala lowa un'wana Mthethwa. Kingdom ya ka Mthethwa kumbe vuhosinkulu bya ka Mthethwa byi destroyiwe hi nkarhi wa Shaka. It's recent. So a bya ha ri kona vuhosi lebyiya. Leswi nga humelela ntaya ne. We must make another time hi ta vulavula swin'wana because nge swi heti nkarhi lowu ntsongo. Now the British Kingdom or the British colonialism a South Africa a yilwa na the Afrikaners. It's recorded in history. Vanhu lava a va ri ka site ra the British hinkwavo hi lava namuntlha va nga na ti-kingdom to sungula leti nga recogniziwa a South Africa. Moni mi le ka xikombiso. Kingdom ya ka Ramabulani i kingdom leyi yi nga endliwa hi the British. Kingdom ya ka Zulu i kingdom leyi nga endliwa. That's why na loko va tsake ngopfu va ka Zulu va mbala na leswa swa ku va fana na the British. Now moni mi tlhelerisela hi 1901 loko ku dlayiwa N'wamanungu. A ta dlayiwa hi Bulala Taylor, Alfred Bulala Taylor. A n'wi dlaya because N'wamanungu a defeate vanhu va ka Ramabulani. Se the British va swi vona ku va ka Ramabulani va nge va koti Vatsonga because Vatsonga aka malwele Vatsonga va nga tirhisi matlhari a va tirhisa swibamu. Amongst
vanhu va ntima Vatsonga were the first ku va tirhisa loko va ya nyimpini va lwa hi swibamu so a va kota ku hlula tinxaka leti hi lo ndhawu ya ku tala hi lo fika hi va tekela hi va hlula because a hi kota ku lwa hi swibamu so va lava that assassin British assassin va ka Ramabulani a ta dlaya N'wamanungu because a va ri vanhu lava a va ri assigned to the kumbe a va famba na the British Empire yet hina Vatsonga at the time a hi align na the Afrikaners because Joao Albasin loyi a ri the native commissioner at the time a ri native commissioner ya the Afrikaners so leswi a swi endla ku hina Vatsonga hi lwa on the side of the Afrikaners so kingdom ya maZulu yi is establishment leyi nga va koho hi mhaka ya the British so that's why vuhosi lebyin'wana KwaZulu-Natal byi dayeteriwini kumbe va byi suppressini ne a KwaZulu-Natal ku na vuhosi bya Amahlubi yes ku na vuhosi bya Mabata ku hava lowa vulavulaka hi byona hi mhaka ku va tikiseriwini hi mhaka ya matimba lama Gacha Buthelezi a ri na wona na ku va a ri kusuhi swinene na the British Empire leswi swi endla ku ri vuhosi lebyin'wanyana byi nga koti ku yimisa nhloko mo ni mi nyika a recent case ku va na recent case ya ka Tembe laha va ka Tembe a va ringeta ku lata pfuxa vuhosi bya ka Tembe kingdom ya ka Tembe va ye va rhumeriwa vanhu va va chavisela ku va ta va dlaya it's recorded kuna thesis yi nga tsala hi Clopas yi vulavula hi vuhosi bya ka Tembe you can research it the writer is Clopas his name is Clopas go and research and read that thesis yi komba laha va ka Tembe a va hamba va chaviseriwa ku va nga vulavuli hi vuhosi bya vona so kuna ti dynamics kumbe swikhedzana swa ku tala a KwaZulu-Natal leswi endla ku vuhosi byin'wana byi nga koti ku yimisa nhloko leswi endla ku swi nga tikombi ku a KwaZulu-Natal ku na vanhu va ka hina lava nga kona va hanyaka ka that space leswi vavaka ngopfu ntsundzuka hi 2010 around that time kumbe 2008 tshame hi ya mina na Mathonsi the late Mathonsi ya KwaZulu-Natal kwale ka Manguzi ya donate tibuku ta Xitsonga ka vana lava tshamaka la because va vulavula Xitsonga xin'wana xa ku xikatsa na Xizulu a xikolweni va dyondza Xizulu so a hi ringeta ku resuscitate na ku pfuna ku va kota ku hlaya Xitsonga va kota ku ririmi the same thing that we did kumbe hi nga swi endla a Zimbabwe loko hi ya pfuna va Herbert Phikela na va Madlome ku va establisha ku va na Xitsonga loko ndla mistake loko va gazeta Xitsonga va fika va va nyika vito ra Shangani but Xitsonga i foundation leyi nga yi endla back then hi famba na va Dr Mandla Mathebula hi va involved ka ku vanhu va ka hina lava nga xirhedzi in majority va kota ku titiva ku kuna vanhu va ka voho a South Africa kuna vanhu va ka voho a Mozambique kuna vanhu va ka voho a KwaZulu-Natal kuna vanhu va ka voho a what you call Swaziland because ndhawu leyi mi nge i Swaziland namuntlha i ndhawu ya Vatsonga there is a research leyi nga endliwa hi ti-archaeologist asimunye you can research you can go online yi komba the traces ta vanhu lava a va tshama a Swaziland asimunye are the Tsongas it's there it's written it was this research was done by Wits University a yi swi ndlangi hi mi xivambu mi hi vekeli ku va na tshaku ya ku kota ku hi twisisa ku ri hi suka laha hi famba hi ya kwihi mara ku na mhaka leyi hi faneleke ku hi languta esikwini ra namuntlha ni na ku tshemba ku ri ma swi tiva leswaku loko hi vulavula hi Vatsonga ku na ku lwa kumbe ku lwisana hi mayelana na timhaka ta ku ri vuhosi bya ka mani ku na vanhu va ka Maluleke ku na vanhu va ka Mkhari va ka Nxumalo na va ka Siweya lava vongo hi vona va nga vinyi va vuhosi se n'wina hi lava ku mi basisa na basisa I'm coming there ani mina I built from east kusukela ndzhaku ni ya mahlweni ano suka swilo xikarhi ani la ta sungula ka kingdom ya ka Nyaka so andzhaku ka kingdom ya ka Nyaka ku ve na ti-kingdom leti nga va establish aka ndhawu ya le Mozambique xikombiso ku ve na kingdom ya hosi Magutsulani kumbe leyi va nge Magudu vanhu ku ve na vuhosi bya ka Bingwani i vuhosi bya ka Mondlani lebyi a byi fumiwa a Mozambique ku ve na vuhosi bya hosi Matsolo loyi vanhu va nge namuntlha hi le Matola hi le ka Matsolo laya a ku ri na vuhosi bya ka Matsolo ku ve na vuhosi bya hosi N'wamatibyana ni vulavula hi ti-king sweswi ta N'wamatibyana now ku ve na ti-kingdom ka ndhawu liya so ni la ta vulavula hi ti-recent kingdom
leti nga infiltratiwa kumbe leti nga fika ti disturbiwa no kavanyetiwa hi va ka Soshangane. Now loko va ka Soshangane va suke a North KwaZulu Natal a Nongoma, ku ve na ku hambana loku nga va koho kumbe tinyimpi ta leswi va nge i difetane kumbe mfetane va ya fika aka ndhawu leyi nge hi le Nkomati, because ndhawu yo sungula leyi va nga fika ko va fike Nkomati. Loko va fika Nkomati kumbe before mi fika ka yale mavilela ku va mi kombeta valandzeri va hina ku Soshangane u va kha huma kwihi tanihileswi kha mi bilisa swona. So Soshangane isuka a Northern KwaZulu Natal kumbe a Nongoma. A ku ri socha ra Zwide. Yes. Leri loko Zwide a karhi a lwa va hluriwa na Zwide a nga ya a ya lwa na a lwa at some point a nghena ka Shaka a pambuka ka Shaka a ti endlela swa yena a tsutsuma na vanhu vo karhi a tsutsumela a Vutsonga because a swi tiva ku vanhu va ka hina va ko you know because va ka Soshangane kumbe lava mi nge va ka Nxumalo I rhavi ra vanhu lava hi va vitanaka ku I Malala, right? Va vulavula dialect leyi va nge I tekela kumbe tekeza, vo teketa loko va vulavula. Xikombiso Mazulu va ta ku Mlambo, vona va ta ku Miyambo. Se swa va Miyambo I Yandeya, phela Yandeya I landela. Se hi xi tekela mi ta ku I Yandeya. So I branch intsongo leyi nga yi sukaka ka Vutsonga khale. Va ka Nxumalo before they were described as Zulus. They were actually old group ya Delala leyi sukaka ku nga branch ya Amatonga. So loko ku fika the Nguni influence va influence ririmi ra vona ri influencewa hi Xingoni ne. That's why va ri na those element ta va tekela. Tindzimi leti nga va na tekela influence laha hi vulavula linguistics sweswi. I what you call Swati because ku ve nhlangano wa Xitsonga na Xingoni. I ririmi leri mi nge I Xindebele. I tekela. I ririmi leri va nge I Sephuthi ri vulavuriwa a Lesotho na le Eastern Cape. It's a language. A lot of people about Steve, you call South Africa that language. It's a South African language. It's Sephuthi. Then baba na influence ya Isitungwa. Isitungwa I ririmi leri mi nge I Xizulu namuntlha. Actually that language is I dialect ya Isitungwa kumbe leswi vulavulaka hi va ka Khumalo hala Zimbabwe. That is the original Zulu dialect. Le ba le Zimbabwe bo ba vulavula ka Xizulu xa original. Ngizokuchaya wena. That is the original Zulu dialect. Say the Zulu as it is now, you fika I combination ya soundanyana nga ku yi huma landa ka Xibhamu le kaya le. You fika I influencer hi Xitsonga, I influencer hi Sephuthi, I influencer hi Xisuthu. So now these are the groups that humaka ka the old Amatonga. So now va ka Nxumalo loko Soshangane kumbe Manukuza. Let me say Manukuza. Soshangane because the name Soshangane came later. Manukuza. Loko Manukuza a tsutsuma a ya Vutsonga I fambe na vavanuna a karhi a lwa nyimpi a ringeta ku lata ti establish a la ku ta ti endlela swa yena. A fika a hundza Nkomati. Loko a hundza Nkomati vakomati va n'wi hlula. A tsutsuma a fika a ka misava ya Vahlave. A fika a khonzisa kumbe ku hlula Vahlave. That's why Vahlave va ku tala va mabuya ndlela va fike va hluriwa. Vahlave va ka Mavundza, Vahlave va ka Nhlongo, Vahlave va ka Maswanganyi, Vahlave va ka Xikwenu, Vahlave va ka Makamu, Vahlave va ka Mthombeni, Vahlave va ka Nkwinika, Vahlave va ka Nkanyana. So uze Vahlave va ku ri va ti vitana va Zitha namuntlha I mhaka ku ri lava va ka Soshangane loko va karhi va hlula va ka Nkanyana na va ka Nkwinika a va ku hi Zitha zethu. So va ku hi Zitha lezi ku ra ku I swirha hi Xitsonga. So Zitha I xirha kumbe enemy. So lava hi tolovela ku un'wana un'wana because va ka Nkanyana a va vitaniwa ku I swirha. Se va vhina vo va adopta va ti vitana ku hi vo swirha. Va teka vito lera ra Zitha va ku hi vo va Zitha. Originally I Nkanyana I Nkwinika. I swirha swa vanhu va ka mani va ka Nxumalo.
so ni mi nyika background ya ku hikokwalaho ka yini va ka nkanyani namuntlha va ku hi voho va zitha a va vitaniwa swirha hi va ka Nxumalo. So va fike va hlula that grouping va sungula ku establisha what they called Gasa Kingdom because kokwani wa Soshangane i Gasa. So Soshangane i tswala hi Zikode, Zikode i tswariwa hi Gasa. So va establisha Gasa Kingdom. That Gasa Kingdom yi fika yi va na opposition ya vanhu va ku tala within surroundings. Xikombiso a yi ri kusuhi na kingdom ya ka Magutsulani ya ka Khosa. A va lwa na vanhu va ka Khosa. Yi ri kusuhi na kingdom ya Van'wanati ku nga kingdom ya ka Bingwani ya ka Mondlane. They were fighting. Yi va kusuhi na kingdom ya ka Matsolo. So i-kingdom leti hinkwato a ti lwa na voho va yisa lavaya. So va move laya va tsutsumela kwihi? Va tsutsumela aka Chayimeti a Bileni. Loko a Bileni na koho swi va taka swi va tsandza va tsutsuma va ya kwihi? Va ya Msapa. Va fika va khonzisa va Ndzawu. Hi lava nga fika va lwa yena Soshangane na Zwangendaba Hlatshwayo va nga fika va lwa na Sithole va hlula Sithole. Va dismantle kingdom ya ka Sithole ya va Ndzawu because there was a strong kingdom kumbe vuhosinkulu bya ku tiya swinene Mozambique bya ka Sithole. Vuhosinkulu lebyi bya ka Sithole byi destroyiwe hi Soshangane na Zwangendaba Hlatshwayo. Loyi Zwangendaba a ku ri amongst the three people lava nga tsutsuma shaka i Zwangendaba i Manukuza Soshangane i Mzilikazi. These three people yivo va nga tsutsuma shaka. Now ku ve na combination kumbe alliance ya Soshangane na Zwangendaba va fika va destroy kingdom ya ka Sithole va khonzisa vanhu va ka Sithole. So if you want to read about this kuna wansati wun'wana a nga tsala hi ku xaniseka ka va Ndzawu. The title is called Living Under the Tyranny of Nghunghunyane. They describe va Ndzawu va interview va ti humesela matitwelo ya voko a va xanisiwa njhani hi vangoni at the time. So loko va ka Soshangane va suke a vo Ndzawu va tlhelele ndzhaku va tlhelela kwihi? A Bileni va re-establisha kingdom leya ya vona. During that time loko va endla kingdom leya ya vona kumbe vuhosinkulu lebyi bya vona a ku ri nkarhi lowu native commissioner ya le Natal le ai khomini a ku ri William. So William a trader hi slavery kumbe hi vanhu. So William bought a lot of Tsonga people. A va xava aka Soshangane kumbe ka kingdom ya ka Soshangane. So when they were bought va tisiwa hale. Some of them va tisiwa Transvaal. Loko va tisiwa Transvaal khale loko a va nga fiki va ku ri Xixenge i miyini i ku hani Mutsonga no a va ta ku hosi ya wena i mani. You go, hosi ya mehe lani ni nga tekiwa kona ni tekiwe ka Soshangane. Then they start describing you as Soshangane. So the word Shangane started becoming part of the Tsonga people. Hi 1856 loko Williams a sungula ku xava Vatsonga a va yisa ka Transvaal industrial area na le Natal. So because they were described kumbe a va ringeta ku a va vitaniwa hi tihosi leti a va suka ka tona. Loko ri ku mina sweswi ni tshama ka Makhuva an captureiwa tanihi Nhlonga va ni yisa vuhlongeni a va ta fika ku vutisa ku Hlonga ndzi wena i mani hosi ya wena ku hi me Makhuva va hamba ku huwe Makhuva wena. So vito lera ra Soshangane ri suka Mozambique ri ta ku hi a Transvaal ne ri ta a Joni ri ta a Natal ri ta a Kimberley. Now Vatsonga lava already a va ri settled a Xipilongo kumbe a Splokeni kumbe a South Spanberg a va nga swi tivi ku kuna xilo lexi va nge i Shangane because the word Shangane yi suka ka the Zulu word ukushanga. Leswi swa ku ukushingani vo ti vulavulela vanhu suka ka the Zulu word ukushanga swi vula ku yini? Ku nga ku famba u tsemetela. Okay. Yes, ukushanga suka ko. Now vanhu va ka hina lava va ri hala a va nga swi tivi. So ni la ta kota ku hlamula ka issue ya kingdom ne ni le ku yini I'm building ni le ku akeni ka yena. Now loko vanhu va ka hina va lava nga halaya va suka le va ta ku Xambeleni Joni va fika va hlangana na vanhu lava vulavulaka ririmi ra ku fana na ra vona mara lava vulavulaka ririmi ra ku fana na ra vona va ri vo hi vo Machangani lavavo va ri vo i Vatsonga because a va swi tivi ku kuna xilo lexi va nge i Muchangani because xi develop hi mhaka ku va Xixenge a huma ka hosi Soshangane a sungula ku describe-wa ku hi Shangane because a capture-riwe tanihi Hlonga a suka kwihi ka Shangane. So ndlela yin'wana loko Soshangane a tsutsuma le
a KwaZulu Natal i teke vamakwavo wa yena hinkwavo I nga tek- sale na trace na ya hi one nyana ya bako okay baka James Nxumalo was a mayor yale Durban I family yin'we na baka Soshangana yiko family ya ka Because vo the reason ni vutisa this question I ku ni lava ku hi distinguisha this three ku na lava va suka ku halaya hi ku xaviwa hi mahlonga ni ri yeah ku na lava va nga sala lena ni ri ivi ku va na lava va ta ku va suka hala xipilongo Vatsonga Vatsonga Yes. so va hlangana origin ya lavaya a yi confuse lavambirhi na I confuse now hileswi so anlata ku ni nga se za ni lose the chain of thought Yeah. Vatsonga lava ka hina lava a va tala va ta ku tirheni Vatsonga va xidzi that's why ku develop the word Vatsonga xidzi yeah because Vatsonga they were trying to distinguish themselves from ka Vatsonga lava va ku ta va ri mahlonga va tekiwe hi vuhlonga va ta ku tirheni joni hi nkanu ku va ta hakela tax because ku ri kingdom yi survivor a va byeriwa ku teka vanhu lava va famba hi nkanu va tirha joni so that va kota ku hakela tax va kota ku hakela xibalo so loko mi karhi mi tirha a mi kokeriwa xibalo lexi a xi tekiwa xi yisiwa ku hi xa builda that particular kingdom loko kingdom leya se yiwa hi lava vanhu lava va nga sungula ku va independent va sungula ku va nga ha hakeli xibalo lexi a xi hamba xi ya ka Gaza kingdom kumbe Gaza kingdom a Mozambique now Vatsonga va ka hina lava a va suka a xipilongo va ta hale joni va fike va hlangana na vanhu lava ku mara vanhu lava I vanhu va ka hina hi vanhu van'we lava vo vitaniwa hi leswi mhaka ku va fike va khonzisiwa kumbe va luvisiwa hi va ka Soshangana now hi hanya hi ndlela yaliya then hi 1961 ti-settlement ta Vatsonga a xipilongo ti karhi ti tshamise xi swa ti tshamise xo va Verwoerd va lava ta create ti-Bantustan Yeah. loko va lava ta create ti-Bantustan Vatsonga va nga hlayiwi ka vanhu lava ku fanele ku endliwa ti-Bantustan ta vona ku fanele ku endliwa Bantustan ya vaVenda ku endliwa Bantustan ya Basotho ku endliwa Bantustan ya any other nation Yeah. hina ku ri ku hina tinomboro ta ku tala mara loko hi fika laha vaVenda a va tele ku dlula hina hi lo va dlaya hi va hlula hi va tekela misava majority ya vona so tinomboro ta vo ti ya hansi so hina tinomboro mara va le ku aleni ku hi endlela KE Bantustan so hi nkarhi wa kona hosi Sunduza Minga a hlanganisa va fofoza n'waminto na tihosi tin'wana ta Vatsonga ku hi madoda a hi yeni ka Verwoerd hi ya vulavula mhaka ya hina that's why ku fike ku va na leswi va swi vitanaka 1961 Burnstow Conference laha Vatsonga na tihosi ta Vatsonga ti nga tshama hansi ti twanana ku va fanele va forma a new Bantustan or territory yintshwa so loko va karhi vanhu va ku mara tinomboro ta hina tindli swona se va decide ku no man ku na vanhu lava va ka Soshangana na vo va vulavula ririmi ra hina hambileswi va nge vo I va ka Soshangana se ku landziwa vanhu va ka Soshangana vanhu va ka Soshangana loko va landziwa va ku hina a hi Vatsonga hina hi vangoni a hi nge ngheni ka swilo swa n'wina mara loko ku ri ku mi laha hi nghena hina ti-terms and conditions so ti-terms and conditions kumbe swipimelo swa hina I ku territory yi fanele yi vitaniwa hi vito ra kokwana wa hina Yeah. Manukuza ku nga Soshangana I capital city yi fanele yi thyiwa hi hina so hi 1961 ku endliwa leswi va nga swi vitanaka Amashangani Territorial Authority yi sungule hi 1961 swi famba hi 1967 officially vanhu va ka hina va sungula ku moviwa na 68 va endleriwa ku endliwa what they call Gazankulu loko karhi ku endliwa Gazankulu yaleyo se ku ta that question ku ntsindza u ta va kwihi va ku no hi mhaka ku hi hlangane a Burnstow a hi endleni Burnstow se ku ya landiwa luya wa ka Nxumalo ku landiwa SDW Nxumalo loyi va nge I hosi Magona ku hayi ndoda mi te na ntsindza mi la ku thathanani hi mhaka ku hi mi komberini ku mi ta hi nyika tinomboro va thamisa loya ku ri no I ku Giya ku nga vito ra xingoni se ku developa the name Giyani ndhawu leyi va yi vitana ku hi le Giyani yi the hi vona now loko literature ya khale ya Xitsonga before 1961 na 1968 hinkwayo loko mi yi langutisa ndzhaku a yi vulavula hi Xitsonga tsonga so loko hi compromise na vo ku developwa swilo leswi va nga vitana ku I Vatsonga Machangana but hina Vatsonga in the process hi ku hi nge swi koti ku compromise ririmi ra hina ha swi twa hi nga compromise hi mi nyika capital city hi nga compromise hi mi nyika vito ra territory mara vito ra ririmi ri nge cinci ririmi ri ta tshama ri ri Xitsonga that's why ka ku tsala na swin'wana ririmi Xitsonga remain kumbe ri tshamise xisweswiya
so hi laha swilo leswi swi nga sukela kona so va ka Soshangane loko nkarhi wu karhi wu ya va ku sungula ti-commission hi 1996 va ka Soshangane ka commission yo sungula ya Ralushayi va submita va ku ri no vona hi vo ti-king ku ta commission ya vumbirhi ya nhlapo va submita na koho va ku hi vona ti-king laha va nga fika va tsandzeka vanhu va ka hina va nga va kaneta ku n'wina a mi ti-king ta hina kingdom a hi ala mi ri na yo a Mozambique mara hina hi vanhu lava loko n'wi mi ri na kingdom a Mozambique hina a hi ri hala so n'wina mi ri na kingdom ya n'wi a hi ala mara a mi nga fumi hi hina se loko va ha ri na kingdom a Mozambique leswiya swa 1884 swa ku va tsemelela Afrika va phakana 1884 yes a swi humelerini i yini lexi a xi hambanyisa vanhu 1884 i kingdom ya Gasa kingdom a yi nga khuphi ku nkova hi ta haleni vuhosi hi Xitsonga a byi khuphuki nkova a va nga fumi vanhu lava a va fuma vanhu lava va fuma voho va ri group ya voho ntsena that's why loko Mzila a lwe na Mawewe a hlula loko a swi vona ku Mawewe wa n'wi hlula i tsutsume a tlula nkova a ta kombela alliance ka N'wamanungu ku N'wamanungu fane a kombela ku a pfuniwa ku a ta kota ku hlula Mzila so I want to give that context ya ku kingdom ya ka Gasa a yi nga jumpi nkova a yi ri ka that space ene a kusuhi na yo a ku ri na ti-kingdom leti a ti ri koho kwale Mozambique ni ti nikini mavito kingdom ya ka Matsolo ya ka Magutsulani in fact they even went va kombela ku pfuniwa va nyika loyi va nge i Magigwani ku ri famba Magigwani a mpfuna loko a pfuna Mzila ku a lwa na Mawewe Magigwani iye aka Soshangane a pfuna Mzila ku a hlula Mawewe se Magigwani a twa ku nandzika ku a nikiwa vavasati loko va capture-riwini na tihomu na swin'wana a ala ku tlhelela a Khoseni va n'wi benisha ku i nga ha vuyi because se i sungula ku ndla swilo swa ku huma ndleleni hina a hi ku ya n'wi pfuna ku a hlula i tlhe i vuya se va hamba va n'wi nyika mabyala a twa ku nandzika Magigwani a ala ku tlhelela Khoseni loko kingdom ya ku capture-riwa Nghunghunyani hi Mozinyo a tlhelela Khoseni Magigwani ku ila ku kombela ku pfuniwa hi va ka Khosa a ku fuma Shongela hi nkarhi wa koho ka Khosa hosi Shongela a ala a tsutsuma ka bantsongo wa yena Mavavaza na yena a ala ku he ndoda hina hi ku benishini la tlhelela ndzhaku a tlhelela ndzhaku a Zamakula ku kondza a dlayiwa na yena hi Maputukezi so ni ringeta ku lata kombisa ti-dynamics leti a ti ri kona ne le Mozambique ku kingdom liya ne le Mozambique a yi ngo fuma vanhu hinkwavo a yo fuma vanhu vo karhi so na yi tiva argument yaleyo kumbe mavulavulelo ya lama ku ri no a ku nga ri na ti-boundaries a hi fuma a va nga fumi hinkwako xikombiso vanhu lava nga laha va ka Maluleke a va nga fumiwi le vanhu va ka Bode a va nga fumiwi le va ka Baloyi in fact va lwe tinyimpi timbirhi na va ka Soshangane va lwe nyimpi yo sungula ya le Xihaheni laha Shaka N'wankome laha va ka Mathebula va nga fika va hlula va ka Soshangane va tshama ka Mbombi loko va vona ku ri va tshamini va ka Soshangane va vuya hi nyimpi ya vumbirhi va hlula va ka Baloyi loko va hlurile va suka va tsutsuma va ka Baloyi va tshama emaphangweni laha hi nge hi le Phalavura namuntlha na le N'wansorini va fika va setla kona because se a va hluriwini le va ta ti-establishela kingdom ya voho ya ka Baloyi so a ku ri na ti-kingdom leti a ti ri independent of that Gasa kingdom so Gasa kingdom it was a very small kingdom but also a raiding kingdom hi xilungu laha a ku nga ri kingdom leyi a yi ri stable because a va suka laha va famba va ya tshama laha va suka laha va famba va ya tshama laha so kumbexana hikuva kha hi songasonga kha hi chavanyana nkarhi mitata principal hi ku ya hi logic leyi mi nga hi hlamusela loko se hi ya fika laha ka ti-commission leti timbirhi laha ku nga fika ku kanetiwa ku n'wina a mi ti hosta hina hi ku ya hi n'wina na vutivi bya matimu xana vuhosi bya Matsonga i bya ka mani vuhosi bya Vatsonga ka territory ya le South Africa you see mistake leyi hi endlaka i ku va hi lava ku hoxa vuhosi bya Vatsonga hinkwako Vatsonga are not a vertical nation Vatsonga are a horizontal nation i rixaka leri nga horizontal hi xilungu a hi vertically so hi na vuhosi hi na hosinkulu bya ku hambanahambana so loko hi la ku vulavula hi ku vuhosi bya Vatsonga ne le Mozambique ku na tihosinkulu leti fumaka Mozambique ta ka Chauke ku na tihosi leti fumaka va hosi Sengwe va hosi Xikwalakwala va hosi eTshovani va le ku fumeni a Zimbabwe
So loko a hi unge i mani hosinkulu ya Vatsonga ka territory le South Africa. Yeah. Then I will answer you on that one. Yeah. No, now, now, hosinkulu ya Vatsonga ka territory le South Africa Inkabele Nkanimuni Nwamanungu. Why? Why? Nwamanungu hi 1854. Between 1845 na 1854 isuke ka territory leyi nge ile Mozambique namuntlha. Yeah. A famba na Joao Albassini na vanhu lava va famba na vo va karhi va trader hi swiharhi and all that. Mara loko va fika a Hazyview Nwamanungu realize ku ri no actually ni nga swi kota ku ni establish rixaka la. mina Mike at the question musikwalelo kumila Va sungula ku conquer vanhu from Hazyview. Va famba va ya a Oorstad va conquer vanhu. Va suka Oorstad va ya Lydenburg va conquer vanhu. Va suka Lydenburg va ya laha mi nge hi le ka Sekhukhune va fika va conquer vanhu laha. Va hlula vanhu ku va na tinyimpi ku hluriwa vanhu. Ku sukiwa ku yiwa ka Mugwambani laha mi nge hi le Mukopani. Ku fika ku hluriwa vanhu ku siyiwa Vatsonga ka Mugwambani lava nga kona namuntlha Vatsonga ka Mugwambani. Va sive hi Nkabele Nwamanungu. A suka Nwamanungu a tshama a Polokwane tindhawu leti a ta va Solomon Dale. Ku fika ku siyiwa Vatsonga laya. Ku karhi ku fumiwa karhi ku hluriwa vanhu. Ku sukiwa ku yiwa le hi nge hi le Elim a Sheli ka ndhawu leya. Ku fika ku hluriwa Vavenda laha. Ku hundziwa hi le Vutlokwa ku hluriwa Vavenda laha. Ku establishwa ti-territory ta vanhu va ka hina. Now vanhu va sungula ku nyikiwa vuhosi, va Bungeni va nyikiwa vuhosi, va Manimani va Mninginisi va nyikiwa vuhosi, a establisha tihosi leti a ti wela hansi ka hosi Nwamanungu. Handle ka vanhu va ka Maluleke lava a va tshama at the periphery halaya le a va nga fumiwi hi Nkabele at the time. Mara tihosi leti a ti tshama a Xipilongo hinkwato i tihosi leti nga vekiwa hi Nwamanungu. Va Mahumani ive hosi hi mhaka Nwamanungu. Ku hava hosi leyi nga hala except vuhosi bya ka Mathebula lebyi a ni nga vula hi byo ku suka Maphangweni na vuhosi bya ka Minga lebyi bya halaya le Makumu le. Hi byo a byi nga fomi part ya vuhosi bya ka Nwamanungu. Mara tihosi letin'wana mi nga ti hlayaka hinkwato i tihosi leti a ti ri ka Nwamanungu. Lava va nga fika va hluriwa later on i va ka Mhlaba. Vo lo kumiwa va ri na vuhosi bya vona mara va ye va hluriwa hikuva va not ku kuluwa nyimpi. Vo loya va hluriwa hikuva va byeriwa ku mi ta hamba mi thela ka Joao Albassini le le ka vuhosi bya ka Nwamanungu. So a va thela kona. Kwalano ni lata ku mi basisa swin'wana. Yeah. Now, mo ni nga se heta mi ta nyika ni basisa. Mjaji herself a thela aka nkosi bya Nwamanungu a hansi ka native commissioner Joao Albassini. ya mi nyika na supporting literature ku mi va consistent ana leta tin'wana mi nyika supporting literature remember yana Siyangani se vuhosi bya Nwamanungu kuna manuscript yi nga tsariwa hi Joao Albassini yi kumeka at the archives at University of Free State. It's unpublished manuscript yi tsariwe hi Joao Albassini 1867 ya itsarini la a ku ri hosinkulu ya rixaka ra Vatsonga I Manungu Nkanimuni Sway. Swi tsale Joao Albassini 18 a ni nga se tswariwa mina tshemba na vakokwana wambe van'wana va nga se tswariwa 1867. Later on kuna vutswari lebyi nga va kona hi Dival. That book name Fernley I forgot the title mara yi tsariwe Afrikaans. La nga vula ku the chief general a ni ri lava n'wana ti general a ku chief general ya Vatsonga. Chief general was referring to a king at the time in Nwamanungu. Swi tsariwini sweswo. Ku va na vutsari lebyi nga tsara hi Byron a mention ku hosinkulu ya Vatsonga. Nwamanungu is mentioned in 5 literatures laha yi kombaka ku Nwamanungu was a king. 5 literatures Nwamanungu was a king. Laha swi nga fika swi onheka hi loko ntukulu wa Joao Albassini a tsale buku leyi nge Remembering Albassini a tsala swilo swo ka swi nga ri swona laha a ku Joao Albassini a ku ri hosi. Joao Albassini a ku nga ri hosi. He was a native commissioner. Hosi a ku ri Nwamanungu. Mara Nwamanungu loko mi ku he was a chief general. So la tabla ku ri yena loyi a pfuna Joao a nga pfuni Joao Albassini. Anga independent. No. Nwamanungu was independent. Let me show you. Let me show you. There is a period. There is a period before Joao Albassini alova in 1888. There is a period la Nwamanungu
na Joao Albasin ava nga ha tirhisani. Joao Albasin i vuye ka N'wamanungu hi nkarhi lowu se a vabya. Ava nga ha tirhisani at that time. N'wamanungu was doing his own thing, a karhi a establisha vuhosi na tihosi ta yena. On top of that, a henhla ka sweswo, Joao Albasin, like I said, he was a tax collector and a native commissioner. So native commissioner, a yi tirha na tihosi. Ku fana na leswi hi nkarhi walowo a ri koho i native commissioner. A tirhisana na van'wamabulani a va hamba va hakela tax ka Joao. Does it mean ku ri vuhosi bya vaVenda na byona a byi nga ri independent ka Joao Albasin? A va fuma hi Joao Albasin. So na ta ringeta ku hlamula yaleyo ku I've heard that argument, and that argument hi fane hi ringeta ku deala na yona decisively. Na hi la ku deala na yona decisively. Now that argument is flawed, and yi tirhisa hi vanhu lava va lavaka ku reduce N'wamanungu ku a hi hosi. Mo ni la ta mi kombisa hi nkarhi luwa racism a yi ri at a peak nkarhi luwa wa N'wamanungu, especially ka valungu. But N'wamanungu nsati wa yena a ku ri liya ku ri mulungu. La ta mi kombisa independence ya N'wamanungu tanihi hosi. A khesiwa hi Joao, ku Joao ku ri mulungu na yena. A vona loko socha ra wena u ri tembini, a ni ri a ku ri munhu loyi a tirhela Joao. Se a khesiwa hi Joao, a kuma n'wansati wa mulungu. No, like I said, there was a period la N'wamanungu na Joao va nga tirhisana. N'wamanungu went to India alone, a nga fambi na Joao. Went to Portugal alone, a nga fambi na Joao. That's why ku ri na tindhawu a Bushbuckridge va ku hi le Calcutta. Tihosi leti nga bush except va ka Nxumalo tu veke hi N'wamanungu hinkwato. Calcutta is after N'wamanungu went to India. After vuya na maviti lama va Calcutta, maviti ya ku tala lama nga hala, i maviti lama nga thyiwa loko N'wamanungu was a businessman. Other than being a king, he was a businessman. A xavisa timhondzo ta tindlopfu na swin'wana na swin'wana. Ni kombela ku vutisa la kha hi sele na 5 minutes ku hi repa nyana. Mara no loko hi ta ka conclusion hi ta va na part 2 ya mhaka leyiwani. Ku ya hi literature leyi mi nga hi nyika yona. Literature yo tala yi favora side ra ku N'wamanungu i hosi. Hi ku ya hi literature. Ku na literature hi one ntsena leyi mi nga vula ku yona yi nga fika yi kanganyisa swilo. So why ku nga tirhisiwangi the majority literature loko endliwa ti-submission aka those two ina no la ta kota ku hlamula. Loko ku submitiwa ka ti-commission, vanhu lava nga submita ka ti-commission leti a ti ri koho, ti-formal commission ta nkarhi lowu ti nga koho, hina va vukosi bya ka N'wamanungu at the time a ku submitiwanga. Ku submita va ka Nxumalo, ku submita va ka Mathebula, ku submita va ka Valoyi, va ka N'wanati, va ka Mhinga. Formally. Then ku submita va ka Mkhari. So Baka swear at the time aba submitanga. Ku submitiwe sweswi under Khoisan Act. It's a recent submission as far back as 2018, 2019. Ya vukosi bya ka Swear. That time ka ti-commission vukosi bya ka Swear a byi submitanga kingship claim. So kingship claim ya ka Swear ya ha ri valid. Mfumo wu fane wu yi langutisisa va set up a commission ku yingiseriwa. So ka submission evidence hinkwayo leyi hi vulavulaka yi kona laya. Ku swin'wana hi nge mi nyiki ti-weapon leti hi nga na tona tanihi vukosi ku loko se hi ya ka commission mi ta tsutsuma mi khome ti-weapon ta hina mi ya hi opposa. So swin'wana hi swi veka mpfungwe. Ani mara swin'wana hi swi veka mpfungwe ku hi nkarhi loko hu ya hi ta kota ku humesela matlhari. Moni mi nyika rin'wana tlhari ra vukosi bya ntiyiso bya Vatsonga bya le Xipilongo. Ku na ti-submission ta tihosi leti nga ri ta Vatsonga leti nge hina hosi ya Vatsonga hi tiva N'wamanungu, leswin'wana mi hi byela ku swa hi swi tiva. Moni mi nyika contradiction yin'wanyana. Ku na tihosi tinharhu laha misaveni hinkwato ti claima ku hi tona tihosi nkulu ta Amashangana. Ku na hosi Happy Nxumalo ile Zimbabwe i ri yena hosi ya the rightful heir ya kingdom ya ka Gaza. The second one i hosi Nxumalo anga a Mozambique. Aba n'wi rhambini na va ka Zulu loko va veka Misi Zulu a ta yima a ku hi yena hosi Nghunghunyana i suka Mozambique. Ku va na wa vunharhu i Abednego Nxumalo anga Bushbuckridge na ye i claima ku ri hi yena hosi ya Amashangana. Se xivutiso ku ka lava nharhu i mani hosi ya ntiyiso? Hina ka vukosi nkulu bya Vatsonga bya ntiyiso hi hava. We only have one kingdom ku nga ya Vakomati ya ka Swear. Leyi hosi ya kona ku ri hosi nkulu Nkavele Nkani Munhu N'wamanungu. So it's clear. Kuna support leyi sukaka ka tihosi
ta tinxaka timbe leti vulaka ku munhu loyi hi n'wi tivaka a ri hosi ya Vatsonga hi loyi mara tanihi ku munhu va na loyi literature kumbe vutsari lebyi supportaka ku ri hi loyi munhu loyi a ri hosi so you see ti-dynamics leti a ni nga vulavula hi tona the British na the Afrikaners hi toho ti endlaka ku ri namuntlha n'we Shenge mi tshama kwalani mi ku ri ya a tirhela i Joa because you don't see a black person tanihi munhu loyi a nga va ka independent ka valungu and i colonialism leyi nga na yo mihleketweni so let them decolonize colonialism let them decolonize okay let them decolonize repa mhaka leyi decolonize no xivambu xiphiqo xa n'wina no a na swiphiqo let them decolonize tivani ku munhu wa ntima na hi nkarhi wa apartheid a va ri koho vanhu va ntima lava kota ku yimela timhaka ta vona that's why ANC in 1912 yi fomiwile because vanhu va ntima lava a va nga swi tsakeli leswi swi humelela va kota ku yima hi milenge va yima va ku ri no enough is enough so N'wamanungu was one of them who said ku hina tanihi Vatsonga we can form a union in fact loko a ku va na fairness N'wamanungu in terms of guerrilla warfare ku hava ka vanhu va ntima a South Africa loyi a lwa nyimpi ku tlula yena se N'wamanungu hi ye a nga nyika Juwa wa Sibhamu kumbe Juwa wo nyika N'wamanungu Sibhamu Juwa na N'wamanungu va kule swin'we so vo lo xava hinkwavo Sibhamu ye yo xava okay no Xivambu hi buwa hi karhi mara ku na timhaka to tala ngopfu leswi a ko va masungulo ya ku va hi vulavula hi vuhosi bya Vatsonga na vuhosi bya Machangana ku ta va ku ri na mavonelo yo hambanahambana lama taku ku huma ka swidyondzeki swo hambana ku na mavonele ku na ti-facts and we must differentiate between the two facts are supported by evidence mavonele ku ngo va munhu a pfuka a chayeriwe vun'anga a ku ri ni lorha yini se leswi a swi lorhiwi leswi sweswo mi vulavulaka hi swi landza ka tibuku leti nga tsariwa ku nga ti-facts hi swona hi nga ta va kha hi tirhisa swona ku ri vonelo ra n'wina ri huma se na loko mi rhamba munhu vonelo ra n'wina ri huma kaneta mhe leswi ni vulaka swona a khome swo khoma nga chavi ka next interview loko ni tala ni ta va ni khome all the references na malembe ni fika ni ku hi leswi ngo lo tlanga ndla hlayani hi leswi fambani all your spare times Shishenge hi nga mi kumi phela Xivambu ha khensa swinene timhaka ku na timhaka to tala ngopfu leti a hi fanele hi vulavula hi tona mina timhaka to tala ngopfu leti a mi fanele mi byela vanhu mara loko munhu a karhi a vulavula vhela ku hava leswiya swa ku loko mi vulavula hi nga tiyisisangi timhaka leti mi vulavulaka hi tona hi nga pfumela that's why hi ku loko hi ku i mavonelo ma n'wina mavonelo lama mi ma kumeke ka buku to karhi se Xivambu hi ta va na n'wina minkarhi yo tala leswi ko va masungulo a debate ya mahlweni hi ku hi n'wina mi nga ta hamna karhi a hi debate ya mahlweni mara debate ya n'wina Xivambu hi ta yi lava hi ku ku na swilo swo tala ngopfu leswi hi fanelaka hi vutisa nkarhi wun'wani hi ta mi teka hi mi tlega na van'wani lava nga dyondza ku ringana na n'wina ku mi kota ku njhekanjhekisana hi kota ku hi basisa vanhu va ka hina hi mayelana na vuhosi hi ndhavuko na ndzhaka ya hina tanihi Vatsonga Xivambu khensa swinene mara Xivambu minkarhi hinkwayo loko hi ri ku vulavuleni eka podcast ya hina hi va hi nyika xivuriso xin'we se n'wina vhela hi nge mi nyiki lexa xo tika hi ta basisana before mi nyika xivuriso loko mi vuya hi lava ku mi languta kandiyiso wa hina na Dr. Kuna mi languta loko va hlamusela timhaka ta bangikulu Njeka Jackson lowa wa ene na ku pfumala ene mara va tlhaveli xivuriso yi Dr. Nkuna va yi ta isa debate mahlweni u nga niki Xivambu chance ya lehe Xivambu swa ku Dr. Kuna va hi ta swi kuma ka segment leyi nga ta va kha na swi tiva ku mi ta lava yi ta lava ku responda kwala na yi tiva se hi ta va kumela vadyondzeki swidyondzeki swo ringana na vona ivi mi kota ku mi hlamula hi se wa vona se ya hlamula hambi Professor Madeke va swi hlamuleni va mi kombisa ku hi kombela ku mi nyika xivuriso influencer hi yihi tatani Xivambu hi kombela ku mi nyika xivuriso wa vona nyike xivuriso u nga tagi Xivambu u vana u swi tiva ku u fanele u pressa button yi ku yi nga ha koti ku ya mara nyike xivuriso no problem Xivambu hi nga ku xivuriso xa n'wina xa siku ra namuntlha ni nge mi nyiki xivuriso xo tika hi ku munhu wo tiva Xitsonga ivi se a tsandzeka ku hlamula loko va nga ta sola na leswin'wana hinkwaswo loko a hleketa mhelembe a khandziya henhla ka murhi hi Xitsonga va ri loko hleketa mhelembe khandziya nsinya
hi vula swona swona swi vula yini no mi fanele mi dyondza ku hambanyisa a xikarhi ka nsinya na munhu so that's another lesson mi fanele ku producer mi hi dyondza. khense swinene Eh, swi so- famba so- hlamuli mhaka leyiwani a hi tshikeni mahlamulo va swi twisisa leswi va fanele va ana la ta dyondzisa ni hi na vutihlamuleri bya ku dyondzisa vanhu Hi minute. hikuva vanhu va onha ririmi ra Xitsonga na ku ri pfinya ne se hi na vutihlamuleri ku ririmi leri ra Xitsonga mi nga ri pfinyi ku fana na lava va mintaka ti-ena ni swi tivi ku va ti mintela yini kumbe va xurha hi tona so loko i ehleketini kumbe anakanya leswi endlaka swona hi nkarhi walowo swi endli nkarhi walowo inkomu xivambu a khensa swinene, khensa swinene, a khensa swinene hi na ku tshemba Ni nga leswaku, suka. sweswi loko sweswi hi mi lava hi nge mi fanana pfumali ka riqingho swi